là bị urfi là bằng số ni dong pen le làm thi si demi arju pon thana to aprang si nang lin pen nang limen Kardom nilimen ke social media long kacit hangi karbiang long urfi pu stami nilimen binong ke karisma ke api pu la pen ke pu Voice of Karbi Hills CEO of han alang li da anang ki home report alang li phan posta me choro lo de nali ladak arrangement ki ne thang teron ro de non la bang so la MLA election koma party ma sin nan tum ning chi thela ning chi the ke BJP party lo la pen ke hai ta hai ve ko BJP si athe ma nili tumarong posta me 55 house ne do 55 house pen ke BJP si ke ong nai lo nili tumarong ke abang ke te aprang ke nai tum bang APSL silong si pene ya la bodi ahok nili bangga aprang ke APSL silong si cherap dun bom hai apa party na si ajat meeting daru posam me dun bom hai amase hala puna pen ke thang ke da pusta me avedar le hai ke cepat duk dun pen thang ke da pata avedar amasi nona bang ke lapu ilitum CM sir ke claim ke dam ke me ke thek dun long la pen rada phan kaching hon la hai ang thek dun long si nili pusta me non peneng bang ke lapu CM sir atuma nat si akeng di an si ke dam lo alang di ke claim ke dam ke me ang thek long si chok long Chalo. Konte la pula ini da kor kanti constituency pen alang li phan tum eti ni mi tamai arju pon thana to aprang si nali man kan kita da arrangement ke da orang thang karang na de la bang so la kor kanti mane hem kon bak do mane amuluk adon hai 55 house do you là ăn cái đồ con cái này bạn là ăn chính nó đất mà thở nó là gì thì bạn là ăn thành ưu thật đất mà tenani tum na non na MLA election non te bok head lo kilik na le lo koma party man sen tum na ni chit lo thì tôi bạn cái là tôi cái gì nó cái tiền তেতিয়াহ'লে সময় দিয়া হৈছে এইখিনিতে আপোনালোকে মেমৰিটো ছাবমিট কৰিব পাৰে